Sljedeći suplement koji također utiče na održavanje zdravog vezivnog tkiva, a namenjen je zaštiti venskih prevashodno krvnih sudova, jeste Vein Protex. Statističari su izračunali da čovjek u prosjeku napravi negde oko 1,5 miliona koraka godišnje. Ako pogledamo razliku u građi venskih i arterijskih krvnih sudova, vidjet ćemo da arterijski krvni sudovi sadrže mnogo više mišićnog tkiva koje im omogućuje bolju čvrstinu, elastičnost, dok venski krvni sudovi imaju mnogo tanji mišićni sloj i to dovodi do deformacija u venskim krvnim sudovima. Šta je sastav? Sastav je OPC kompleks, metilsulfonil metan, ekstrakt đumbira, kurkume, kompleks esperidina i C vitamina. Svi ovi suplementi, odnosno svi ovi delovi, sastavni delovi Vein Protexa omogućavaju zdravo vezivno tkivo, zdravi endotel i smanjuju propustljivost krvnih sudova i naravno utiču na dobro formiranje vezivnog tkiva. Ekstrakt grožđa zajedno sa OPC-om, zajedno sa hesperidinom, povećava zategnutost glatkih mišića venskih sudova. Na taj način se sprečava širenje venskih krvnih sudova. Đumbir i kurkuma jačaju također vezivno tkivo, ublažavaju upalu i smanjuju bolove. Inače su jaki antioksidansi. Vitamin C je neophodan kako za sintezu vezivnog tkiva, tako i za smanjenje propustljivosti krvnih sudova. Metilsulfonil metan poboljšava kvalitet vezivnog tkiva, deluje također protiv upola i poboljšava stanje proširenih vena i izraženih hemoroida. Ko su ljudi kojima to možemo preporučiti da koriste za svoje zdravlje? To su svi oni ljudi koji vode sedentarni način života, to su ljudi koji su izloženi fizičkom naporu, to su ljudi koji se bave sportom i to su ljudi koji boluju od hemoroida. Naravno, tu dolaze svi oni čiji je posao vezan za celodnevno stajanje. 60 tableta i uzima se 1 do 2 dnevno. Prejela. Naravno, korišćenje Vein Care kreme poboljšava efekat ovih tableta.